kini keadaan gaji sing cukup abulan. Sing masing idang mikir ken carane ngalih tambahan penghasilan. Kalau tiang nepuk yuna medagang, kewalane membelanja sing liu ngalah bibes. Ya pasti ngirit ulian kering agung. Bas bakalo sasa bubo oyong di gumine ben bidan lakar ica. Bas bakalo garing agung uyak jagate ben bidan kau megeri. Abang tu sing tiang enya mengkian. Sing idang ngomong apa kene keadaane gaji sing cukup abulan. Sing masing idang mikir ken carane ngalih tambahan penghasilan. Kalau tiang nepuk yuna medagang, kewalane membelanja sing liu ngalah bibes. Ya pasti ngirit ulian kering agung.